I pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas snimam ovdje na Minecraftu kao forum neki review servera. Sam ne isključio ove igrače da mi ne bi smetali tu nešto, da me ne bi penjali pa tako to. Da me ne bi penjali, da me ne bi kao ono stekali. Uključit ću chat da mi ne smeta. Ajmo da krenemo. Ovako vidimo. Sad tu bih htio da kažem neke stvari o ovom serveru. Znači, po meni je ovo najbolji server Minecrafta, ali nema ni jedan dobar review servera. Mislim, ima jedan, ali kako da kažem to, seckam mnogo o tom liku što je snimao taj video, tako da ne sviđa mi se baš. Prvi put vidim da je ženska glava, ovako obično je glava neka muška, ali nije bitno. Ok, idemo prvo da imamo što ovdje ima. Znači tu je Team Deathmatch i Dominate. Ranije je to bio neki beta game, ali izgleda ne može se uđi sad to više. Ovo su kada se uzimaju rankovi za to, hitovi za to. I sad dobro, znači Dominate, pa to vam je igra u kojoj imate dva tima i ovako kao neka dva, čekajte čuo se Ender Portal ovako. I kao imate tu neka područje koje treba da obojite, to jest stanete na njega i boji se boja vune u boju vašeg tima. I kada se oboji ta boja, vi ste osvojili kao to područje i dobijete tako određeni broj poena. E sad, protivnik može opet da osvoji to što ste vi osvojili i sve tako i tako vi prvi koji stigne do 15.000 poena, taj je pobedio. Inače možete da skupljate neke emeralde koje se pojavljaju na ovako nekim emerald block pa emerald i to vam donosi 300 poena. Ok, Team Deathmatch, pa bukvalno dva tima i oni se samo bore i pobednik je onaj koji prvi koji ostane živ, kome ostane članovi tima živ. Inače kad jednom umrete nema vi spavna. Ok, e sad dolazimo do Arcade Gamesa, to je Micro Battle, znači mislim da svi znate, to su 4 tima, 4 ostrva i oni se bore. Imaju svoje kule i ostrvo se polako sužava. Onda, Snake, pa bukvalno kao zmijice, samo što se vama, to su vam ovce, kao vredovace i onda, ne znam kako to baš da vam objasnim. Dead Tag, iskreno ne znam što je to, ali mislim da je to ono kad vas stavi na, kad vam stavi onako TNT pa za neko vreme taj TNT eksplodira. Super Paintball, pa bukvalno Paintball, tako se izgađate i čim jednom umrete nema vi spavna, koliko sam ja vidio. Pa ne da krivate, znači bukvalno imate jednu strelu i tom jednom strelom kad pogodite, onda vam se ta strela vraća, ali ako promašite, onda morate da idete da napadate sekirom ili mačem koji već kit imate, da biste vratili tu strelu nazad. I pobednik koji ima najviše ubistava. Ship Quest, 4 tima, trebaju da skupe što više ovaca u svoj, kao, kako kažem, štalu, kako to da kažem. Kako se više to kaže, ne mogu sve da se setim. I pobednik je koji ima najviše ovaca na kraju. Mixer, inače mogu protivnici da vam ukradu ovcu, ovca se svaki nekoliko minuta, možda 2 minuta, stvara u centru. Izvinjavam se. Mixed Arcade, to su vam bukvalno sve ove igre od jednom da igrate, mislim jedno po jedno. Dragons, to vam je kad ste na jednom ostrvu ili brodu ili čemu već i onda zmaj ruši to i pobednik je onaj koji zadnji ostane. Dragon Escape, bukvalno bežite od zmaja preko nekog parkura. Sad, to je najbolji važnije, Runner. Pa to je jedno ostrvo, mogu da budu i 2 nivoa i tamo gdje vi prođete tu se ruše blokovi i onda vi upadnete posle u lavu kad padnete na drugi nivo ili ako ima samo jedan nivo. I ko zadnji ostane tom ostrvu pobeđuje. Tar Force, to sam već da preskočio, to je bukvalno gađanje strela između dva tima i onaj koji prvi osvojite. I svaki put kad ubijete nekoga osvojite deo teritorije i ko prvi osvoji teritorije taj pobeđuje. Super Split, mislim da svi to znate, kopate ispod neprijatelja i onda on treba da propadne kroz silu. Sneaky Assassins, pa sad malo je teško tu igru objasniti, znači bukvalno ste svi seljaci na jednom mestu i onda tu treba da ubije i onda tu treba da se ponašate što više kao seljak i treba primetite ko je tu asasin. Prvo sam pokupio neki emerald i treba primetite ko je pravi ili kako je seljak. Wizard, pa bukvalno
čarobnjaci i onda se uništavaju neki moćno razlog. The Bridges, pa to mi između survivala i survival gamesa. Znači, borite se kao, prvo sakupljate što bolje resurse na vašim ostrovima, pa padaju mostovi i onda se vi bijete. Survival games, svi to znate, što bi vam objašnjavao, ultra hardcore, pa preživljavanje na ultra hardcore, znači teško preživljavanje. Castle Siege, znači ima vas 100, može da vas bude 150 i undead i 50 oni koji mogu da umru. Jer ti koji mogu da umru, oni postanu vukovi, jer oni brane svoje kraljevstvo, a ti koji ne umiru, oni su kao zombi i svi ti likovi. Block hunt, znači vi možete da postanete neki blok, ne možete bilo koji, ali možete da postanete blok. I onda kada postanete blok, vi treba se krijete od huntera. Ako vas hunter ubije, vi prelazite u huntera. Ako vas blok ubije, pošto blok može gađati strelama ili udara sekirom, ako vas blok ubije, onda gubite igru. Super Smash Mobs, pa bukvalno postajete mobovi i moguće je da uđe 4 igrača i tako se borite među likovima i svako ima 4 života i pa neki onaj ko zadnji ostane živ. Master Builders, zadaju vam zadatak i vi to onda gradite i onda posle likovi glasaju i što bolje izgradite što bolje izgradite dobijete bolje glasove i ko ima najbolje glasove taj pobeđuje. Draw my thing, pa bukvalno crtate nešto i sada što više ljudi pogodi to što ste vi nacrtali, vi dobijete više poena. Ili što više puta vi pogodite to što su oni nacrtali, vi dobijete više poena. Eto, to vam je neko ražnjenje. Mind Strike, iskreno ne znam šta je. Nikad nisam igrao, možda ću jednom da snimam. Ok, mislim da smo obišli sve igre na serveru, tako da evo da se bacimo ovdje. Znači ja sam novi na Minepluxu, nemam mnogo konca, znači 2 nedelje igram na Minepluxu. Tako da sad baš nemam konca, otvorio sam jednom all chest, to je sve kripto, ne mogu da ga otvorim. Treasure ne mogu, naravno, to je kako se ovo zove. Unsigned chest i mythical chest ne mogu isto. Da. I sad idemo dalje da snimamo ko servera, znači možete da otvarate te chestove. Ranije ste imali opciju, uđete cosmetic menu, pa ovdje imate chestove, a sad imate samo ovdje kao. I sad imate kao ovdje gadgets i tu možete da uzmete na primjer firework i onda ispravite i onda putite. Da, sve to nije bitno. Tu imate još gadgeta, na primjer Ender Pearl, to je jedan od omiljenih gadgeta. Samo sam tužan što imam jako malo. Ok, poput se ovdje na vrh, pa ćemo skočiti. Imam samo još malo Ender Pearl. Što je kako ga zovu ovdje na Minepluxu. Emerald Pearl. Onda da vidimo ovdje što imamo firework. TNT, to je dobra stvar. Samo ću ubaciti tamo, nego imamo ko eksplodira. Nisam vidio. Ovo drvo ima mnogo rupa nekih. Ovdje mogu da se zagledam. Mogu i da izađem preko ovdje. Imam ih jako malo, tako da nema veze da trošim. Nije mi žao. Onda, ovo melon launcher, to je jako cool stvar. Ovako ste ostavite i onda on izbaci kao te melone i onda to ljudi mogu da jedu. Onda, mislim ne da jedu, ali bukvalno čim ga pokupe oni ga kao pojedu. Flashing hook, to je kao bacite i onda on prevuče igrača, sad nemam na koga me da testiram. Paintball, dobro, to vam je bukvalno, ovo vam je inače vuna što meni se stvara ovdje, nego meni malo drugačija tekstura, vidite. I sad idemo dalje da vidimo što imamo. Ovo je jedan od mojih omiljenih. Izbacuje slepove mišove. Slepe miševe. I što još imamo? Pa dobro, to je to od gadgeta, inače ništa ovako nemam. I što bi još mogu pokažem, imate ovo host server, to je ako imate legend rank, ovo su vaši statovi, ovo je breaths, vidite ja sam tu zabranio hub player visibility, player chat, ajde da uključimo, pošto mi više i ne znači.
Šta još mogu kažem? Ovdje birate kao na brzinu igre. Fora što ne možete birati sve arcade, nego samo mixed arcade možete. Ovdje rulebook, mislim ko to čita. Sad ono kao no hacking i to. Mislim košta što je to no hacking, ali dobro, neće se u tom klipu, ne šanse. Ovdje su kao serveri. Zeleni server je onaj na kom ste vi. I što još mogu da kažem, vidimo, ovo su tutoriali, ovo su kao serveri od tih playera što prave. Ovo su vam tutoriali, kao play ovaj tutorial dobijete 1000 gemova. I radite onaj tutorial, games, beta games. Radite ovaj tutorial, player server, gdje je onaj tutorial? Još jedan tutorial, aha, evo ga ovdje, ja ću dobijete, to je welcome tutorial, a ovo je party tutorial. Dobijete 5000 gemova, mada sam sve to potrošio, već na kitove, tako da ništa. Ovdje kao imate, samo ću da ugasim ovog beta, ovdje kao imate YouTube kanal Mindflexu, kao taj Parker Games, možete da odete na YouTube kanal, mi naravno sad nećemo. Još mogu kažem. I da, imamo ovako strpca pored i sad ću vam pokažem što se radi na njih. To sam zaboravio da pokažem. I to ću još da pokažem. Malo sad mi je ovo slatko i rekao sam da je komentno popravci. I sad možete raditi ovaj parkour. Kliknete desni klik, ja ga nisam prešao ni jednom. Ali ne smete, ali fora gledajte, u ovom parkouru, ovom drugom možete. Idete i evo stanete i onda se vrati. Znači, you cannot stop running during lava parkour. Dobro, nisam baš dobar u ovome. I ima još jedan parkour, to je običan parkour, ali on je glup, tako da nije ništa posebno. Ne mogu se da idem čak do tamo. Tako da, to bi bilo to ljudi za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Potrudio sam se da bude što bolja. Izvinjavam se ako je kvalitet prošle epizode bio malo loš. Sad sam našao način da bude bolji kvalitet, tako da nadam se da će vam se svidjeti ova epizoda. I to bi bilo to ljudi, nadam se da vam se svidjelo po 10. put. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi.